Bogdana Trivak stihozbirku 4 godišnja doba objavila je u Italiji, a riječ je o dvojezičnoj zbirci koja predstavlja iskorak na njeno ranije pjesničko stvaralaštvo. Ona itekako ima specifičan pjesnički izražaj uz bogat rječnik, a osjećaj za ritam čitatelje vodi kroz razne tematske interesne sfere, stvarajući suptilan mozaik emocija i misli. Specifikum je to, kako je sve isto nazvali, da je fragmentarna, da je sastavljena isto od tih dijelića koji čine jednu cjelinu i sama ta cjelina onda daje smisao jedna poezija koja je na početku i na kraju. Tako da uključuje i traži čitaoca da sam pronalazi on svoja razmišljanja, svoje puteve i svoje emocije. Književnik Emir Sokolović, kako kaže, imao je tu čast da uredi knjigu i da bude recenzent na Bogdanina 4 godišnja doba, koje je jako složeno štivo, obzirom da su u pitanju poetske minijature. A večeras je posebno zadovoljstvo jer je u pitanju promocija knjige naše bivše sugrađanke Bogdane Trivak, koja trenutno živi i radi u Puli i koja je fakultet završila pri prestižnom D'Annunzio univerzitetu u Pescara. Djela Bogdane Trivak su nagrađivana na raznim pjesničkim i književnim takmičenjima, a njena interesovanja su vezana za književnu kritiku. Kulturna je aktivistkinja i jezička posrednica koja organizira razna kulturna događanja u Italiji.